جردوریش می حجه کرنا عراق و موصل مکوم دکت کومالا خیفتگهن هاوینی به هفکاری دیگل گروپ تطوع معنا رابوی نوکرنا خیفتگه که هاوینی بو زیدتری 120 گنجن باجار موصله گو بوماوی چندین روژان دخیفت و جیانا خواه ادبورینن هر وسا او گنجن بجدار بوی جه همی پیک هاتن باجار موصله نه مینا کرد و عرب و کریستیان و ازدی و مسیحی و شبک لو ما بجدار بوین اوه چالاکی وسا دیارتکن کو ام فعلی جیانکا تایبت بوینه کو ده چواشین باوریه بکساتی آخوا اینین براستي از محمد مش خلق شنقالي ازو هفالت خوش خلق شنقالي هاتنا فيدر مخيم موصل مجبر تعايش السلمي من الفيدرنا وما خلق موصل همين اسكر براستي يعني ما قال لك خلق جنوجان ده مديت ما قال مش ده يقعد نديد بون وبشتينا مانيا داعش خلاص ان شاء الله هي باشترت به وما خلق جهنياك ان شاء الله ام كون بنا دا كونونراتيا عراق و موصل بكن لفيري مسيحي و شبك و ازدي و همي بيكاتين موصل ام كون بنا دا كو فيري بيك وجياني بن افرو من هندك هفال ناسين كو بريانها من ناسين او گنجين شنگالي و گنجين شبك و كردان بون استفادنا هواية انه اني قبل او تشتكو ما ورقرتي برينها منات زاني عرب موصل وصاباشن ومنات زاني مسيحي وكرد قلق باشن بو هوالينيه ومن هزركا برو واجي دكن بل بشتي امتك خيفدان رسين وما بهبرا خارن سريك سفر خاري وصا ديار بوكو ام همي براين هفدنا وچو جاوازي نينا سروک گروپ تطوع معنا و صابو دنگ امریکا دیارت کت کو مرما سرکی جه اوه چالاکی اوه پیوندین همی پیک هاتن موصل نافبرا هفدو دا خورد بن هر وصا پتر خلکی هان دین آشتی و پیک و جیانه لتعزيز روح المحبة والسلام دا آشتی و حجه کرن و پیک و جیان دنافبر همو پیک هاتن موصل و دوروبری و خورتر بد دبی خیفتگه دا چندین چالاکی تداته نکرن وکو چالاکیان روشنبیری ورزشی هم دخوازین اف جورا چالاکیه لموصل بردوام بن پشتی نمانا داعش کو اوه یکمین خیفتگه هت افکرن جبو گنجان گنجن پیک هاتن باجار موصل و دشتا نینوا مرماش سرکی جه او بویا کو پیک و جیان جارکا دی لوی دوره و گریده و کاوا عمر دنگ امریکا موصل